Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Nak kepenta karibat kejaj bedu jong ihi borok. But ngami nang tay benwan yakun sinokram kawai kata kejing kuak sinokram konstituensi. But kawai ngami ru da kejing sutu jingmut. But kinong kersan jonga napo mauti konstituensi. Hamauti konstituensi mau udon dawe kandidat ubayang kacak jonga ubade ukan la jong ba champang ndo. But klaim pep ki nong kersan ki bela Punjab dan buram yang hamauti konstituensi kin kersan yu. Mau kersan yu hoj na benden don ki ba phai don ki ba shane don ki ba sto handai maximum hi jadi sim ya karai namar bo yang na kecil ke parti lengba ki kam ki banga trebha hamauti konstituensi kin support. Thok takin one bay dari pisam la tim sam lo ki thok kin one bay. Lagi bepersa kin kan thok bay ban ki bekersan kin yaro bay dari pilek la pimle ru. Dengan amdan ye ban ong halor kata ketika montro pajba te. Kinong Kanong krem konstituensi 100%. Kalau scam ban poin kau 200%. en kai ka ta ka daw ka ban pelong iki brio ba kin jiet di fi trai na ka ta konstituensi Kadau ba dau san ka beki sim ya kane ka mok sim ya kane ka lat ban kersan kidai lengba ki kam ki bangal treba hamauti konstituensi. Kata ka dau ba dau san ki pajba ki bisa mau ki paj ya ki kam ki bangal tre hapo mauti konstituensi ki surat ki umam di schools ki hospitals ki paj ya kata kisu yok mensim kisu kemen bawan ban kersan rengkat ke jikmel tiba hanong krem rukin penjob tekinyo ya gajuk ke service bat lempep lana job hi te kumbang atrai bahasa mauti hapo no krem konstitusi lan treba lempep kumki kaba ice service ya borok kisnong gibaran hapo kanong krem konstitusi mo the first thing nongkong ru lada kipat baki ibet yang aban job de ngakwa bangan le AA ban penmi ya ki hospital ban penmi ya ki PHC haki jaka kuba beli kalat nanti yang aman le masuk petak di penangkap don kejing penangkap besar bubur kadi kebakala mo hot kejing arab ni ya kejing ramon umma ini giwe kun persya pengaruh ki ai kejing arab hakba mah apa kila ke kedi kejing arab ni ai banong bahaduk ban don kejing penangkap besar kam don pi kam sedon mo thank you Ni yang tay kamon jong pajba basimu ba ai wai di takadau ngamdon ye banong lor kata mo ngamdon kade ka hok jong pajba asbab su hok jong pajba e ka bagi mon banle ngamdon banong kata mo ubala uahi te ubapan bomon bana te uai kelai ingin yong kum kadang macam baru gidan tiba kuak pan kentu susu ka gidan tegin eklan kum no balengi kun de election do namar kade kata hi gam kada te kibaben ye UDP udan hi kibaben ye ka kibai ki parti ro gidan umbe tang ye ka NPP bat kibai yaro ye ka NPP ro gidan hi kibai yaro ye kibai ro gidan tegin yang kum no kanya lor kata kade ka mon subah paj ba kade ka jing bisar ka jong paj ba jong ka jela ka jong te ngin sepet kalong kum no mo ka sigi sepet ha ga dalam